yang kekal yaitu Al-Quranul Karim. والله تبارك وتعالى لأهمية القرآن الله بذاته العلية تكفل بحفظه من الخطأ والتحريف والتغيير. Karena peran penting Al-Quran ini, olehnya itu Allah sendiri yang menjamin Al-Quran itu dari perubahan, dari segala bentuk perubahan. نستمع ماذا قال ربنا تبارك وتعالى للذين يقرؤون كلام الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فالله تبارك وتعالى ينعم على كل من يقرأ القرآن. Di antara kemuliaan yang beliau sampaikan, beliau mengutip satu ayat di dalam surah Fatir: Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, yakni Al-Qur'anul Karim, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian hartanya terhadap apa yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Apa dia harapkan? Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan suatu perniagaan yang sama sekali tidak akan sia-sia. Liyuwaffiyahum ujurahum, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menyempurnakan pahala mereka. Wa yaziduhum min fadlih, dan senantiasa akan ditambahkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. وننظر ما الفوائد التي تعود علينا من قراءة القرآن. الله تبارك وتعالى لأنه يحبنا أعطانا القرآن، والدليل على ذلك الفوائد التي أعدها الله عز وجل لكل من يقرؤون كلام الله عز وجل. Kita lihat apakah faedah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. قال الله تبارك وتعالى في كتابه في أواخر سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. Fawaid yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Allah mengatakan, beliau mengutip ayat di dalam akhir-akhir surah Taha: "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hudaya, yakni Al-Qur'anul Karim dengan sunnah Nabi Rasulullah SAW, fala yadhillu, maka sama sekali tidak akan mendapatkan dalam kehidupannya kesesatan, wa la yashqa, dan kecelakaan. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Qur'anul Karim, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan dihimpunkan pada hari kemudian dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, berkatalah orang yang dihimpun dalam keadaan buta ini kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan kami, membangkitkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basiran, sedangkan kami di dunia bisa melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau jawaban dari keluhan hamba yang dalam keadaan buta tadi, mengatakan,
kadzalika atatka ayatuna, demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai sumber ajaran kita, di mana berita-berita di dalamnya, syariat Islam di dalamnya, akan tetapi fanasitaha, mereka melalaikan, melupakan, tidak mengindahkan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Wa kadzalika, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lanjutan ayat ini, wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kalian yang berbalik dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وفي هذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara, barang siapa yang senantiasa berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka sama sekali tidak akan mendapatkan kesesatan. Apa itu? Yang pertama adalah Al-Quranul Karim dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis. ومن فوائد قراءة القرآن أيضا أنه يقوي الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال ربنا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Di antara faedah Al-Quranul Karim yang telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yaitu menambah atau menguatkan keimanan. Beliau mengutip satu ayat, kalau tidak salah ayat ini terdapat di dalam awal halaman surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, zadatuhum imana, keimanannya senantiasa bertambah. ومن الفوائد أيضا أن الله تبارك وتعالى يحاسب على الحرف الواحد بالكثير من الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Di antara fawaid atau faedah Al-Quranul Karim, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjanjikan di dalam hadis Rasulullah yang telah disampaikan oleh beliau, setiap hurufnya akan mendapat ganjaran pahala, setiap hurufnya akan mendapat satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Beliau mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tetapi terdiri dari 3 huruf. Alif huruf, lam huruf, mim huruf, berarti 3 kebaikan double 10 kali, berarti kita sudah mendapatkan kata alif lam ini sudah 30 kebaikan. ثم ذكر لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كثير من الفوائد في حديث قال فيه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ونودوا في نهاية مجلسهم أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Di antara fawaid Al-Quranul Karim, sesuai hadis yang dikutip oleh beliau, mengatakan majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala seperti halnya kita sekarang ini, yaqra'una kitab Allah, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mengajarkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan berita hadis ini. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan ketenangan di dalam dirinya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, begitu pula akan dilimpahkan rahmat, wa haffathumul malaika, dan malaikat senantiasa akan menaunginya. Selanjutnya wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyebut-nyebutnya di arasy Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya terakhir beliau mengatakan wa nudu fi nihayati majlisikum maghfuran lahum,
dan di akhir majelisnya akan senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى اصطفى واختار أهل القرآن من الناس. قال ربنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالقرآن لا يعطيه الله عز وجل لكل الناس، ولكن يعطيه الله تبارك وتعالى لمن اختاره واصطفاه. Al-Quranul Karim perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hambanya untuk diwariskan Al-Quran kepadanya. Beliau menyampaikan di dalam satu ayat yang berbunyi tsumma awrathna kitabal ladzina astafaina min ibadina, kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Jadi tidak semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diwariskan Al-Quran kepadanya, akan tetapi kita orang yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran itu adalah hamba-hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. ولماذا يصطفيهم ربنا تبارك وتعالى ويختارهم؟ لأنهم يكونون أهل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين. قالوا أولله أهل يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih dari hamba-hambanya? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan ahli Quran di dunia ini sebagai ahli atau keluarga Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan tadi satu hadis bahwasanya di bumi ini ada keluarga Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Yaitu ahli Quran, ahlullah, keluarga Allah, wa khassatuh, dan senantiasa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ومن العجيب أنك ترى أن الناس أعطاهم ربنا تبارك وتعالى القرآن ومع ذلك هم مفرطون في القرآن. Suatu keniscayaan Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Quran kepada hambanya, akan tetapi hamba itu berpaling dari Al-Quran. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن عليك. Olehnya itu Rasulullah SAW memperingati kita dengan mengatakan Al-Quran itu hujjatullah, baik Al-Quran itu sebagai penolong kita atau hujjatun alaika, atau menjadi laknat bagi kita. ولكي يكون القرآن حجة لنا لا بد أن نكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن. كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. Beliau memberikan tips supaya kita ini bisa mendapatkan syafaat Al-Quran, hujjatullah, Al-Quran menjadi penolong kita nanti di hari kemudian. Adalah kita harus mengikuti terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita kenal bahwasanya Rasulullah SAW kana khuluquhu Al-Quran, adalah akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Maksudnya adalah senantiasa Rasulullah SAW di setiap gerakan atau perbuatan, baik itu muamalah dan sebagainya, bersandar kepada isi kandungan Al-Quranul Karim. فالقرآن حينما يأمرنا بالصدق لا بد أن نكون صادقين. حينما يأمرنا بأداء الأمانة لا بد أن نؤدي الأمانة. حينما يأمرنا بالمحافظة على الصلاة نحافظ على الصلاة. بإيتاء الزكاة نفعل كذلك. حينما ينهانا عن فعل المنكرات وترك المعاصي والسيئات نجتنب المعاصي والسيئات أيضا. Ketika Al-Quran Karim atau ayat-ayat Al-Quran Karim memberitakan suatu perintah, maka hendaklah kita melaksanakannya. Salah satunya ada beberapa yang disebutkan beliau tadi adalah ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk berbuat jujur, maka hendaklah kita berbuat jujur. Ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk berbuat amanah, maka hendaklah kita berbuat amanah. Selanjutnya ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk menunaikan zakat, maka hendaklah kita tunaikan zakat. Begitu pula ketika
untuk senantiasa menjauhi hal-hal yang mungkar, hal-hal yang sia-sia, maka hendak kita menjauhi semua itu. فالله تبارك وتعالى في القرآن يأمرنا بالطاعات وينهانا عن الخطيئات. واعلموا أن الذي لا يحافظ على نعمة القرآن يشتكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله يوم القيامة حينما يقول: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Isi kandungan Al-Quran tidak terlepas daripada perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengeluhkan kita nanti di hari kemudian dengan ayat yang dikutip oleh beliau dengan mengatakan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dijadikan kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai candaan dan melalaikan Al-Quran. Kata mahjura di sini bermakna melalaikan Al-Quran atau sama sekali jauh dari Al-Quranul Karim. فلنحافظ على قراءة القرآن ونحافظ على سماع القرآن لأن سماع القرآن ينزل رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Dan orang senantiasa menjaga untuk senantiasa mendengarkan tilawah Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat baginya sebagaimana ayat yang beliau kutip, wa ansitu baida quri Al-Quran, apabila Al-Quran itu dibacakan, apa yang kita hendak lakukan, fastami'ulah, maka dengarkanlah baik-baik, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kalian. هذه وصية الله تبارك وتعالى لنا بقراءة القرآن وسماع القرآن وتدبر القرآن حتى نكون من الفائزين ممن يعطيهم ربنا تبارك وتعالى كل هذه النعم وحتى نكون من أهل القرآن. Semua ini adalah merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa kita menjaga istiqomah dalam membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, karena semua ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua. والذي يحافظ على القرآن يكفيه الله هم الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة عز وجل، قال ربنا من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. Barang siapa yang senantiasa menjaga Al-Quran dalam artian membacanya, mendengarkan dan lain-lainnya, yang dalam artian hatinya terpaut terus dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya sebagaimana hadis yang beliau kutip tadi, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bagi ahli Quran ini sesuatu lebih daripada apa yang dimintanya. Jadi kalau kita minta sekian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemuliakan ahli Quran dengan menambah terhadap apa yang tidak disebutkan dalam doanya. لذلك فندعو الله دائما أن يجعلنا من أهل القرآن وندعو الله تبارك وتعالى ونحن موقنون بالإجابة بأن الله عز وجل سيستجيب لنا وأن الله تبارك وتعالى إن شاء الله يجعلنا من أهل القرآن. أقول بسم الله والحمد لله وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا.
اللهم اجعله سبيلا لنا للسعادة في الدنيا يا رب العالمين، واجعله جليسا وأنيسا معنا في قبورنا يا أكرم الأكرمين، واجعله دليلا لنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن، اللهم ارزقنا شفاعة القرآن، اللهم ارزقنا شفاعة القرآن. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه نبينا صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك مما استعاذك منه نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسألك يا ربنا أن ترفع ذكرنا وأن تضع وزرنا وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min Ma'hadin Nur Al-Asadiyah na'atihi kalaman wafiyan syukran jazakumullahu khairal jazaa. Wa nahnu min Ma'ahid Nur Al-Asadiyah hada مسرورا بقدومكم ولعل الله تعالى يعطيكم الصحة يعطيكم عمرا طويلا باجتماع هذه المباركة والحمد لله رب العالمين. Thank you.